rambut gue basi dah gini-gini. Gue pengen beda gitu kayak. Rambut gua gimana rambut? Sadis ya? Sadis. Sadis. Pakai apa sih tuh? Pomade. Gue mau cobain dong. Lo mau keren, lo mau tampil beda, lo kemana-mana muka lo taruh ada belakang. Beda banget. Beda banget. Dijauhin gue abis itu ya kan. Gua kasih saran lo mendingan pakai pomade ya. Ya rambut gue kan biasa banget gitu. Gue pengen satu hal yang beda. Gua bikin beda, Sigi bakal gua bikin beda. Keren kan nih? Keren. Sing. Dede. Sadis. Apa tuh Jay? Sadis. Wih baru. Gimana? Keren nggak? Keren lah kalau pengen bikin mah. Bilang dijamin lama gua. Mirip gua lu tuh lo dia. Mirip lu nih. Yoks. Ya mirip gua. Bangga nggak mirip gue? Bangga gue. Oke? Jadi kalau misalnya lo ada apa-apa, butuh apa-apa, pengen gaya rambut apa, hubungin gua aja sekali aja terus. Lo boleh konsultasi sama gue. Rambut apa yang cocok sama muka lo? Pasti gue yakin lo jadi mirip gue. Sadis. Keren. Rolling.